Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira nabakomeje kubana natwe hano kuri Emile Official. Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza cyane ndetse nanabaha ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya, aho tugiye kugaruka ku bikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kubera icyo twakwita urugamba ruremere cyane, urugamba rukomeje guhindura ibintu, urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera. Turi mu masaha ya saa 5 ashyira saa 6 by'umwihariko hano mu karere k'ibiyaga bigari. Nizere ko mwese mumeze neza kuba dukurikiye muri kano kanya. Reka turebere hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda agaragara. Umutwe wa M23 ukomeje gusatira ibice bigiye bitandukanye byo muri hano muri Shabunda nk'uko amakuru tugera bivuga, mu gihe impande zombi by'umwihariko zikomeje kugenda zisubira ku meza y'ibiganiro idaha muri Qatar. Ariko kugeza magingo aya ngaya amakuru yihuta tugeraho no ku ruhande rwa leta ya Kongo rukomeje narwo gushaka uburyo rero kwa kwinjira muri intambara mu buryo bweruye, bakabasha kwigarurira ibice bigiye bitandukanye bamaze kugenda batakaza. Bivuze yuko umutwe wa M23 ukomeje gushakisha uburyo bwose wakora kugira ngo bizimare kubashe kugomana ibice byose ufite ndetse ushobora no kubyagura, mu gihe uruhande rwa leta ya Kongo nabo bakomeje gushaka inzira zose zishoboka mu rwego rwo kugira ngo babashe gutera intambwe ibaganisha cyane cyane mu bigendanye no kuba bakwigarurira cyangwa se by'umwihariko basubirana ibice bamaze kugenda batakaza. Muri aya makuru kandi ndakubwira yuko umuyobozi w'abacancuro boherejwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, uyoboye iyi sosiyete yawe izwi nka Blackwater, uzwi nka Elke Prince, biravuga ko yamaze gusaba ubufasha Papa uriho muri kino gihe nk'uko bigaragara. Hanyuma ndakubwira n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda agaragara hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma muri Kongo nanone abasenyeri Gatolika bamaganye igihano cy'urupfu Kabila yakatiwe. Ibi ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'imyaka 2 kandi Hamas iteye Isiraheli. ONU isaba Hamas kurekura aka kanya rero abashimuswe basigaye nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hari n'andi makuru akomeje kugenda agaragara by'umwihariko ndetse n'andi makuru akomeje kugenda atangazwa no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuyanyuramo muri kano kanya turebere hamwe ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mudukurikiye, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, haba abadukurikiye bari hano mu Rwanda, abadukurikiye bari mu Burundi, mu gisagara cya Bujumbura, abari Igitega, abari no mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. Birumvikana ku bantu mwese mudukurikiye by'umwihariko muherereye Igitega, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari mu Kirundo ndetse n'andi hirya no hino mu isi agiye atandukanye, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, Asia, Australia, mwese ndabaramukije mbifurije kugira ibihe byiza. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano rero kugira ngo uwa mbere muzajya badukurikira, tanga igitekerezo kandi like, amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, aho twibanda ku makuru agezweho nyine abari kuvugwa cyane cyane mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aya makuru rero by'umwihariko munyemerere tuyahere n'ubundi kubikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa cyane cyane by'umwihariko ku bigendanye n'intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa leta ya Kongo rwongeye gushinza umutwe wa M23 kongera abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Ni mu gihe hakomeje kugaragara inkuru zishimangira ndetse zikanavuga yuko mu bice byo muri Shabunda hakomeje by'umwihariko kwiyongera abasirikare benshi by'umwihariko umutwe wa M23, ibiri guca amarenga yuko ibyo bice bishobora kuba byagaragaramo intambara ku rwego rwo hejuru nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibaye mu gihe nyamara impande zombi zongeye gusubira ku meza y'ibiganiro idoha muri Qatar, nubwo impande zombi zikomeje kugenda by'umwihariko zitana ba mwana nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Biravuga yuko kandi bakimara kumenya yuko M23 ishaka kwerekeza mu gace ka Shabunda, by'umwihariko biravuga ko indege z'intambara zahise by'umwihariko zataka, hanyuma zikaba zaje by'umwihariko kurasa mu buryo bukomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibibaye mu gihe kugeza magingo aya ngaya uyu mutwe wa M23 ukomeje gusatira bino bice byo muri Shabunda, nyamara impande zombi zarasabye ko imirwano ishobora kuba yahagarara nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga.
usibye ibintu bikomeje kubera nyine muri Kivu zombi by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uri gusatira santere ya Shabunda mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu gihe ikomeje rero by'umwihariko guhangana n'ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe y'abazarendo. Teritwari ya Shabunda kandi ni igice cy'ingenzi kuri leta ya RDC kuko rero ikungahaye ku mabuye y'agaciro menshi arimo zahabu, ingabo za leta ndetse n'imitwe y'abazarendo kandi bikaba bivugwa ko bikomeje kuyihunga kubera inyungu by'umwihariko bikaba bikomeje kugenda biharwanira kubera inyungu bahakura. Kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize 23 na Wazalendo biri mu mirwano ikomeye cyane yatangiriye mu bice byo muri teritwari ya Kabare na Warungu aha twinjiye muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 kandi bafashe agace ka Churwe ahitwa ndetse n'ahitwa Chishadu, ahitwa Rubimbe ambere ndetse na Rubimbe ya kabiri ni muri Kabare bafungura inzira iberekeza muri teritwari ya Shabunda. Icyakora amakuru atugera avuga yuko muri iki gice hongeye kugaragara indege z'intambara zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zikaba zirimo zirarasa muri kano kanya. Ku itariki ya gatandatu Ukwakira imirwano yageze mu ishyamba by'umwihariko rikomeye cyane ryitwa Kibandamangobo riherereye muri teritwari ya Shabunda ndetse no mu tundi duce turimo Rubimbe ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru yo ku itariki 7 rero Ukwakira yemeza ko M23 yafashe utundi duce turimo ahitwa Runturukuru ndetse na akandi gace by'umwihariko kakaba ari akitwa Churwe, bituma rero yoroherwa n'urugendo rugana muri santere ya Shabunda ndetse na Mwega cyane ko benshi by'umwihariko abo mu ihuriro rya leta ya Kongo bivuga ko babanje kuyihunga. Ingabo za leta ya Kongo kandi ndetse n'abazarendo biri ku gitutu cyinshi cyane kuko rero bifite impungenge ko M23 nifata santere ya Shabunda vuba ku itariki 7 Ukwakira iri huriro by'umwihariko ryarashe amasasu mu kirere. Abaturage batekereza ko M23 by'umwihariko batangira guhunga. Amakuru kandi ku rundi ruhande aravuga yuko ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo bamaze kongera guhagurutsa indege z'intambara kugira ngo zibashe kubafasha mu guhangana n'ibi bitero bise ibitero by'umwanzi bikomeze kuberekeza muri ibyo bice. Amakuru yihuta avuga ko kandi umwe mu bayobozi bayoboye ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Kongo yaba yamaze kuganira n'umwe mu bayobozi bo ku ruhande rw'ingabo z'abarundi, hanyuma bakaba bemeranyije yuko bagomba gukaza ibitero ndetse no kurinda ibice bya hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho bashimangiye ko bagomba kutemera yuko uyu mutwe wa M23 ukomeza gusatira ibi bice. Iyo mu gihe ingabo z'abarundi zikomeje kugira uruhare ruremereye cyane mu bikorwa by'intambara muri Kivu y'Amajyepfo, aho kugeza magingo aya ngaya izi ngabo z'abarundi arizo zaba zarazibiye umujyi wa Uvira kugira ngo utaza gufatwa n'uruhande rw'uyu mutwe wa M23. Ibyaje gutuma uyu mutwe wa M23 ukomeza by'umwihariko kwitwaramwe umwikomo cyangwa se by'umwihariko ukomeza kurebana y'ingwe n'uruhande rw'ingabo z'abarundi. Hanyuma umunyamerika kandi Eric Prince washinze umutwe w'abacanshuro wa Blackwater yasabye umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo rero gutera inkunga y'amafaranga uriya mutwe kugira ngo ujye kurinda abakristo bo muri Nigeria bicwa n'intagorwa z'abayisilamu nk'uko amakuru tugera bivuga. Eric Prince kandi ufite abarwanyi mu bihugu rero birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye Papa iriya nkunga. Mu butumwa rero aheruka kunyuza ku rubuga rwe rwa X yagize ati: nyakubahwa Papa, mfite igitekerezo cyiza, kubera iki mutatera inkunga y'amafaranga bagenzi banjye kugira ngo turinde abakristo bo muri Nigeria, abayisilamu b'abasawuzi by'umwihariko bakomeje kubica. Uyu mugabo kandi yasabye Papa Leo rero inkunga y'amafaranga mu gihe raporo z'imiryango itandukanye zerekana ko Nigeria iza ku mwanya wa mbere mu kugira abakristo bicwa bazira ukwemera kwabo kurusha ibindi bihugu byose bibarizwa kuri uyu mubumbe. Nko muri uyu mwaka wa 2025 muri Nigeria hamaze kwicwa abakristo babarirwa mu bihumbi bigera kuri 70 mu gihe abarenga by'umwihariko ibihumbi 50 bishwe mu myaka 14 ishize nk'uko amakuru tugera bivuga. Eric Prince ari gusaba inkunga y'amafaranga kugira ngo yohereze muri Nigeria rero abacanshuro bo kurinda abicwa mu gihe rero amategeko mpuzamahanga kumira abacanshuro mu bikorwa bitandukanye kubera uruhare bagiye bagira bagashinzwa kandi bagiye bashinzwa mu kugira mu bikorwa byo guhinyura uburenganzira bwa muntu hirya no hino mu isi nk'uko amakuru tugera bivuga. Ibi byose kandi bikomeje gutera icyugazi ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
bakavuga yuko intambara ikomeje kuhabera yongeye kugarukamo n'aba bacancuro ubwayo ikomeje kugenda ihindura ibintu ku buryo bukomeye cyane. Amakuru yihuta avuga yuko ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu ntara ya Chopo ari hamwe mu hantu hongeye kugaragara aba bacancuro, ndetse binavuga ko hari abandi bacancuro bagiye batandukanye biganjemo abaturutse muri Afurika y'Epfo, abaturutse muri Turukiya no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'isi. Aba bose akaba ari bamwe rero ngo mu bakomeje kwisukiranya no kugira ngo babashe guhangana n'uruhande by'umwihariko rw'uyu mutwe wa 23 nk'uko rero byemejwe mu nkuru zigiye zitandukanye zagiye zishyirwa ahagaragara, zishimangira ndetse zikavuga yuko leta ya Kongo ikomeje kugirana ibiganiro n'abacancuro bagiye batandukanye kugira ngo babashe kuba babafasha. Aba bacancuro bo muri Amerika y'Amajyepfo rero bagarutse ku butaka bwa Kongo nyuma bagenzi babo by'umwihariko bivugwa ko ari abo muri Romania bari bamaze igihe barwana ariko bakaza gutsindwa n'uyu mutwe wa M23 nk'uko mubizi bakaba baranyujijwe ku butaka bw'u Rwanda. Cyakora amakuru avuga yuko aba bacancuro banagumye bamwe ku butaka bwa Kongo, dore ko hari bamwe mu bashinzwe gutoza ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse banashinzwe gukora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Hanyuma Presidence y'u Burundi kuwa kabiri tariki ya 7 Ukwakira yatangaje ko iki gihugu cyohereje amabuye y'agaciro mu Bushinwa, biba ubwa mbere cyohereje by'umwihariko cyangwa se kiyohereje ku isoko mpuzamahanga. Amabuye y'agaciro Burundi rero bwagemuye mu mahanga arimo toni zigera ku 156 zayo nayo mu bwoko bwa amethyste ndetse na toni zigera ku 104 zayo mu bwoko bwa quartz y'icyatsi nk'uko amakuru tugera bivuga. President Evariste Ndayishimiye kandi niwe wayoboye iki gikorwa cyo kohereza ari amabuye y'agaciro yagiye atwawe muri kontineri 6 mu mahanga mu gihugu cy'Ubushinwa. Bivuga ko kandi Ubushinwa ari igihugu gisanzwe gifatanya mu buryo bukomeye cyane n'igihugu cy'u Burundi, ndetse Ubushinwa bwagiye bukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Binavugwa yuko Ubushinwa runafite isoko ryo kuvugurura ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ni amabuye by'umwihariko mu busanzwe yifashishwa mu gukora by'umwihariko imirimbo yo kwambara, ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibikoresho by'ubuvuzi. Presidence y'u Burundi kandi navuga ko icyo gikorwa cyakozwe na Evariste Ndayishimiye kigamije kumenyereza abarundi umuco wo gukorera rero mu mucyo nk'uko bikomeje kugaragara. Ni nyuma y'igihe kinini cyane kandi hari urwikekwe ndetse no kurebana ikijisho mu bategetsi b'u Burundi kubera ishorwa ry'amabuye y'agaciro ritubahirije amategeko nk'uko bigaragara. Abadepite bakunze rero kugaragaza ko banki nkuru y'igihugu cy'u Burundi izwi nka BRB ishobora by'umwihariko ishora mu buryo rero bw'ibanga zahabu mu mahanga, ariko by'umwihariko ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro OBAR nikimenyeshwe amafaranga yinjiye. Mu gihe kandi muri miliyari zigera kuri 26 zari zitezwe mu mwaka wa 2023-2024 hinjiye miliyari 6 gusa. OBAR yemera ko miliyoni zigera kuri 55 z'amadolari ariyo izi gusa. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko kandi amafaranga azava muri amabuye y'agaciro bwa mbere by'umwihariko n'u Burundi bwayohereje nyine azagurwamo ibikoresho bigezweho by'ubucukuzi kugira ngo rero igihugu kizajye cyitunganyiriza ubwacyo. Mu gihugu cy'u Burundi rero hakomeje kugaragara ibibazo bigiye bitandukanye byiganjemo ibigendanye n'imiyoborere, hakiyongera ikibazo cy'ibura ry'ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli, ndetse hakagaragara n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'ibura ry'amahera mvamakungu cyangwa se ayo twita aya madovize ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho bivuga. Ibi byose kandi bikaba ari bimwe mu bikomeje gutuma igihugu cy'u Burundi kiza mu myanya ya mbere mu bihugu bitunze abaturage bakennye mu isi, ndetse baninjiza amafaranga make cyane ugereranyije n'uburyo ibintu biba bihagaze cyangwa se n'abandi baturage b'ibindi bihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma abanyayisiraheli bateraniye mu bice binyuranye byo mu gihugu by'umwihariko kuwa kabiri mu kwibuka by'umwihariko imyaka 2 ishize Hamas igabye igitero muri icyo gihugu rero, mu gihe ibiganiro mu Misiri bikomeje mu rwego rwo kurangiza intambara iyo muri Gaza. Icyo gitero cyiciyemo rero abantu barenga 1200 n'abandi bagera kuri 251 barashimutwa bajyanwa muri Gaza. Wabaye umunsi wa mbere by'umwihariko wabaye umunsi wa mbere wishweho abayahudi benshi cyane kuva habayeho
jenoside yakorewe abayahudi by'umwihariko nk'uko bigaragara. Israel kandi yasubije ikora igikorwa rero cya gisirikare muri Gaza kishe abantu barenga byibuze ibihumbi 67 nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Gaza igenzurwa na Hamas. Umuryango w'abibumbye ONU by'umwihariko ndetse n'indi miryango mpuzamahanga ifata iyo mibare rero by'umwihariko iyo minisiteri nk'iyo kwizerwa. Minisitiri w'intebe wa Israel bwana Benjamin Netanyahu yasohoye itangazo avuga ko hamwe n'akababaro kenshi cyane Israel yagaragarije ukwihangana kw'igitangaza nk'uko bigaragara. Ku wa kabiri kandi Netanyahu yagize ati abanzi bacu b'inkora amaraso baradushegeshe cyane ariko by'umwihariko ntibaduciye intege. Yasezeranyije kandi kugera ku ntego zose z'intambara, gutahukana abashimuswe bose, kurandura ubutegetsi bwa Hamas ndetse n'isezerano ry'uko Gaza itazongera guteza inkeke ku gihugu cya Israel. Mu kwibutsa kandi igitero cya Hamas mu majyepfo ya Israel cyo mu myaka 2 ishize, umunyamabanga mukuru rero wa ONU Antonio Guterres we yagize ati ubwoba bwinshi bw'urya munsi w'umwijima buzahura iteka rero buri ku bitekerezo byacu twese. Yanasabye kandi impande zose ziri mu ntambara kwemera gahunda y'amahoro yatanzwe na perezida wa Amerika Donald Trump, maze avuga ko ari umwanya wanditse amateka wo kurangiza iriya ntambara yiciwemo abantu benshi cyane. Leta ya Israel kandi yatindije ibikorwa rero by'ubutegetsi byo kwibuka ibishyira rero by'umwihariko ku itariki ya 16 y'uku kwezi kukwakira nk'uko bigaragara, ubwo igihe cy'ikiruhuko rero kinini cyane cy'abayahudi kizaba kirangiye, ariko hari ibikorwa rero byo kwibuka byabaye mu bice bigiye bitandukanye binyuranye by'iki gihugu kuri uyu munsi wa kabiri. Umuhango wo kwibuka kandi w'imiryango y'abanya-Israel biciwe mu gitero cya Hamas wabereye mu mujyi wa Tel Aviv. Uwo muhango kandi wateguwe n'iyo miryango ubwayo wanyuze kuri chaîne za televiziyo zo muri iki gihugu cya Israel. Amasaha mbere yaho hafashwe umunota kandi wo guceceka mu gihugu hose mu rwego rwo kwibuka abishwe na Hamas muri icyo gitero cyagabwe mu buryo butunguranye. Hagati aho kandi amatsinda ya Israel ndetse na Hamas ari mu biganiro. Kwa kabiri yahuriye by'umwihariko mu mujyi wa Sharm el Sheikh wo mu Misiri uri ku nkengero z'inyanja itukura ku munsi wa kabiri w'ibiganiro biziguye byo kwiga kubigize icyifuzo cya gahunda y'amahoro. Umunyepalestine wo ku rwego rwo hejuru uzi iby'ibyo biganiro yabwiye BBC ko kuko icyiciro cy'ibiganiro biziguye byo ku mugoroba w'ejo cyatangiye saa 1 z'ijoro nk'uko bigaragara ku isaha yo mu Misiri, ni ukuvuga saa 12 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Uwo mutegetsi yanavuze ko ibiganiro byabaye mu gitondo kuri uwo munsi wo kuwa kabiri byarangiye ntacyo bigezeho gifatika, mu gihe rero hari ukutumvikana ku matati cyangwa se ku makarita y'ukuntu ingabo za Israel zava muri Gaza ndetse no ku byo Hamas ishaka kwizezwa ko Israel itazasubukura imirwano nyuma y'icyiciro cya mbere cy'ayo masezerano. Yanongeyeho ko kandi ibyo biganiro bigoye kandi ngo ntibizarangira vuba, bizasaba intambwe ikomeye cyane ya nyayo kugira ngo bibashe kugerwaho. Ariko kandi avuga ko abahuza barimo gukora cyane kugira ngo impande zombi zibashe kugabanya kutumvikana. Mbere umutegetsi w'umunyapalestine kandi yavuze ko ibiganiro byari birimo kwibanda ku ngingo 5 z'ingenzi: agahenge gahoraho, guhanahana abashimuswe bagifunzwe na Hamas, bakaguranwa imfungwa z'abanyapalestine zifungwa by'umwihariko zikomoka muri Gaza, gukura ingabo za Israel muri Gaza, uburyo bwo gutanga imfashanyo n'ubutabazi, n'uburyo Gaza izayoborwa nyuma y'intambara. Umuntu uzi kandi by'ibi biganiro yanabwiye BBC ko Steve Witkoff ndetse n'uwitwa Gerald Kushner, intumwa za perezida Donald Trump muri ibyo biganiro, bari bitezwe by'umwihariko guhaguruka muri Amerika ku mugoroba wo kuwa kabiri bakagera mu Misiri by'umwihariko kuwa gatatu, ariko ntibyakunze. Ari mu biro bye rero by'umwihariko bya White House kuwa mbere, perezida Donald Trump yabwiye abanyamakuru ati dufite amahirwe menshi cyane yo kugera ku masezerano kandi azaba ari amasezerano arambye. Mbere y'urubuga rwitiriwe abashimuswe rwo mu mujyi wa Tel Aviv, Hagari w'imyaka 29 ufite musaza we warokotse igitero cyabereye mu iserukiramuco ry'umuziki rya Nova Music Festival ahiciwe abantu bagera kuri 378 naho abandi babarirwa muri za mirongo bagashimutwa n'abagabo rero bitwaje imbunda bo muri Hamas. Yabwiye BBC ati nta hantu na hamwe nyumva nk'iwacu, ndetse kugeza ubwo rero abashimuswe bose bazaba bagarutse nta numwe rero muri twe
natwe uzumva atekanye. Yongeyeho kandi ati igihe tuzaba twongeye kubona buri wese agarutse imuhira dushobora kongera guhumeka, ubwo dushobora gutangira gukira cyangwa se tugatangira kugira ubundi buzima. Hanze y'urugo rero rwa Minisitiri w'Intebe wa Israel kandi Benjamin Netanyahu i Yerusalemu, abantu bateranye by'umwihariko mu kugaragaza ko bifatanyije n'imiryango y'abashimuswe. Israel ivuga ko kandi abantu bagera kuri 48 bakiri mu maboko ya Hamas muri Gaza, naho 20 muri bo bikaba byemezwa ko ari bazima. Atalia Regeva rero wari uri mu myigaragambyo yabwiye BBC ati dukeneye kugera ku bwumvikane bwose bukenewe kugira ngo abashimuswe bagaruke imuhira, ariko rwose turashaka kwizezwa ko tuzatekana. Amakusanya bitekerezo kandi ubu ngubu akomeje kugaragaza ko abanya-Israel bagera kuri 70% bashaka ko intambara irangira kugira ngo bibe rero ingurane yo kurekura abashimuswe. Ahaberaga kandi icyo gihe serukiramuco rya Nova Music Festival, abaje kwibuka bahaye rero icyubahiro abahiciwe bose. Umuntu uri aho ngaho kandi umurindi w'ibitero byo mu kirere bya Israel by'umwihariko n'imbunda za rutura by'umwihariko washoboraga kumvikana muri kilometero nkeya uvuye muri Gaza, aho by'umwihariko ababibonye bavuze ko Israel yakomeje kumisha ibisasu byinshi ku munsi w'ejo wa kabiri muri iki gihugu cya Israel nk'uko amakuru tugera bivuga. Mu mujyi wa Gaza kandi ibitero byo mu kirere n'imbunda za rutura byatangajwe by'umwihariko ko byahabereye mu masaha ya kare yo kuwa kabiri mu duce two mu burengerazuba bw'uwo mujyi wa Tala Hawa ndetse n'ahitwa Limaha Nasa, ndetse no mu bice bya Sheka Ladawana no mu burengerazuba bw'uwo mujyi, ndetse no mu nkambi z'impunzi za Shati yo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwo muri uwo mujyi. Amakuru avuga ko kandi ibitero bikomeje kugenda bigaragara nubwo intambara ikomeje kugenda by'umwihariko ifata indi ntera. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ibyo bivuga yuko intambara ikomeje kubera hano muri Gaza izagorana mu gihe Palestine ikomeje gushaka ubwigenge cyangwa se kavuga yuko yakwigenga, nyamara ku ruhande rwa Israel bo bakavuga yuko batifuza yuko iki gihugu cyakwigenga kuko byagira ingaruka zikomeye cyane ku mubano ndetse n'ubusugire bw'iki gihugu. Nyamara ibindi bihugu bigiye bitandukanye byiganjemo ibyo mu burengerazuba bw'isi byo bishyigikiye yuko iki gihugu cyakwigenga cyangwa se kigafatwa nk'igihugu nyine, nyamara Israel yivuga yuko itabyemeza mu gihe uyu mutwe wa Hamas gikomeje kugaya ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Mbashimire, twongera kugaruka mu kanya, mbashimire ko kandi mubana natwe 5 kuri 5.